Bagi si urineng penawar dan bagi seperempuan apabila dia mempunyai penyakit di dalam perut. Punya penyakit nyokeun urang Aceh legum bace. Atau kista dan miom. Ubat bagi urineng adalah daun capa dicampur dengan berarti mutuli bagi tamnyo reba urahana anemi na mereka anak bagi mereka itu yang tidak mempunyai keturunan. Bagi wirara urahana keturunan berarti penawar bagi mereka itu adalah konsumsi bagi lelaki yaitu air jeruk perut 3 sendok. Lagi tak mendungna ubat-ubat. Air jeruk perut 3 sendok kemudian dicampur dengan kuning telur bebek 4 berarti 1, kemudian air madu 3 sendok. Ubat berarti kiujib ia madu lebo sendok, kiu jampu ia boku lebo sendok, kuning telur bebek 1. Kemudian bagi mereka itu, bagi si lelaki, diujibnya, diu minum di saat perempuan itu dalam keadaan haid. Wate mata urineng ka haid. Baru diu menyampu gedayo, wate mata urineng ka bihi, katruk mata subur. Bagi si urineng penawar dan bagi seperempuan apabila dia mempunyai penyakit di dalam perut. Punya penyakit nyokeun urang Aceh legum bace. Atau kista dan miom. Ubat bagi urineng adalah daun capa dicampur dengan daun belalai gajah. Nyo bahasa Aceh yang ke bisa uliga. Capa tin. Diujib. Diu berarti minum setiap hari. Le faedah-faedah dalam kitabnya kepegah berarti bagi-bagi mereka itu yang tidak mempunyai keturunan. Yang kenyang penawari. Kali ukur ente, kali buat baru dah pegah. Ubah-ubah lain.